Mbunge ya kaunti ya Meru ni chokerete nyuma ya rutha ruraja aria tukiaraniria na mutongereria wa baria baingi augite bachokete na murutira na kinya weru bunene bwa kuritira mumeru ngugi akierekeria ngavana Kawira Mwangaza MCO augite bakongira kathari kiri guchunga mirandi iria yagairwe mbecha ni mbunge ugutigira mbecha iji ni itumiri uria kubatere no rite Mwangaza gutiga gutinda kumakia MCA kiri nyomba cia nteto na kurumira witi na mbere ni kwithira ntuku yawe ni ntare muthuri Muriuki na rugonoro County Assembly ya Meru kwithwa iru yoka gitakaraja na imthiro na arua ibombite kwithwa baichokera na untu bwa mbere bra bugite ni ati bakethwa bagite na mbere manthu ja gutegerwa mbecha cha county Meru kwithwa citumika muno kiri mirandi ira batengete kiri budget iji ira betaga itemized budget 6 million per ward ira twekire na mbecha ira wa times na 45 wards i 1.6 million no 1.6 billion no iko Kawira Mwangaza itaka akauanga anga ofisi yakwe tenga kina anga ofisi yakwe puretera lakini mbecha ira ni MCA wekirita ke budget mbecha cha maendeleo ndene Meru i 3.6 billion ira ibureta itake development ndene Meru so 3.6 minus 1.6 cheti ara 2 billion alafu mbecha ira igechionde 2 billion icho kwenda Meru bamuria kiuria na uwa wetira bamuria atiri aire ingoti na chore obangeta wiki yao no ndogori ingoti na cho na acha flagship project obangeta wiki yao ko bangeta wiki atharakani Kawira kanisi ulo ira Meru waita beko batalira mirandi MCA ra ikrita ke budget batalira na orotu na 2 billion reke flagship project urenda kuthithia atia kwina bilioni ingi yeliti na mama aretete ngwecia wondi na kithi mawa kana ithane akithi kana thirikangeta yete na mbeca ira muriani na biro bwatirwa bire na bino endetie MC agia kuwa ikaura matres na mandibutire ora tukiona barabara kweli kile kiuga ya kurwa nyambe siringi bilioni yele ikauma na ire nikarita ngwembea MC baba na liba kwina mirandi kathumba ira batengete na maturene yombete kwithwe kiunganwa nengi kutejanirwa bakiguntu bubu bombokethwa ni njambe kuria mbeca na bakethwa bakibuthingatira na mbuge otuthithitio nondo Kawira imungumania na imto district na gerete kwaragania budget ye muno na etagire kumanji nini imwe njere imwe akachoka akaita mirandi imwe twekire ikenda ona ara akarumia no chiringi nkori mbie gutumi angatania budget ira twathithitie na nyambe ya ofisi yewe milioni 160 ira twamukurukire na twamwekire atarike kurinya no ithira atambe ari no ithire no mwananchi kainda nekera kuona waito amwere mbeca ciawe mwananchi kainda tumwekera mbeca ciawe ko na ari milioni 160 ciawa kiri no tuambia bura ukona thiringi kuruma uritoka ithira project ithotire gantu kanene uruma oyatorina na project ithano kendo rita project ile bia chitiara project chako chondira nkurukite ndene nyaki west na teningake tukachithingata tuthereta no DMZ we tayari kwevera project cheto chikinyangwa nikyo gatumite twitakire hatemaisti budget na uthonguvekana ukarendi ngugiuge gaitora kwagirite na uyu ni ngugira tukarita ana bubu kiri manthu ja Kawira Mwangaza kuona wita wandine kuchona na MCA baita na mangugi MCA baba betha bakimwira uyu na gintu akurigana mono o mwarimu eja ka skuru eja muntu akawa manire 10 na division mbukwingana ithatu ngore kwa manire 10 nyonde MCA ntiomba kogora na division mbukwi ithatu buru icho kweja cho kisima otoreterete arabu keja kuruma nau ukiuga no mbere nchete akura aragwa kwa ninte kwenda mbere cha no ntinite kwerencha nanti imbyo ko mbere nchera katiba neto ete mtoro chiae owenga bana Kawira Mwangaza itangugira o ero no ntitokurukira kila kitu na nde mutumwa mbitengugira kwa ikenda mwananchi okainda ona gintu konte kwenda kwa nchi ogwe na oni ntio kwerencha ntiji mbyo mbere nchera contract ageta aburete kwethrwa ena ambite kibao uko contractor ko waka ikiromite ingani kuthithwa the scope of work ekero the barabara edithirwa grading ekathithirwa marami ekathithirwa culverting drainage compaction na the name of the engineer barabara gwaka barabara na arua utiki bao bekirite ni kenda mwananchi atethiria kuthithia oversight no tono nenkerete antu baku contract tutarega banenkere contract
lakini what we want is standard work. Na muthire nandi ni miario kaira mongaza kiri mutima nto ithingia na kinya ndiongeira kuthithia lakini nkwenda kwira antu betu pole no ntubora ntu bakangeta ba euro lori cia kombori nyingi na miti beta kuhuro cia tumia milioni ya 3 basari ita kwa ya milioni ile nyaibu kubwa na ingwitikia ngavana nkona serikali ingi kuthithia ndone korwo matete antu na mitarimbo na arabwegembe muno ankwire iji iria twita kicks of a dying horse tia ndonero kiaria mantu kawira mantu ya deputy governor kwira deputy governor eti kwa muraira nguo kuko ndombera kawira wa deputy governor kari kiunu wi mumenya atari na nguo umwira kwa muraira nguo umwira kwa etire wikira ithito ra kimbaloti uti marito yangi ari miru iria mutuma akiri ari miru rona kwa ikira kimbaloti kendo chindete so mantu ya kuyotwiranga mutuma kwa heshima kana kuwa wewe heshima iwo waachirie Muthuri Muriuki, Oru TV, Mutirira Kangangi.